Sange. When I was Ego Tabugani. Ego Tabugani, Guacho. Amen. Silapa. Matwana bekosi. Sizoba ngofakazi ukuthi sayibona iyamazulu lelikhaya. Amen. Nami ngomunye wayibona lekhaya. Ngimbona lapha lo process wini. Ngisuka banga nomo ulethe isikosho uthi umekali isikali osubongo silethe ephakame. Ngisuka banga nomo. Uma simaqondana lapho nithi yandikhethe. Hayi ngona sekwenzekeni so khaba mathi. Hawu mama. Nakuzokhaba mathi na. Yehla pha ungene sokweni lakho. Uthi mama uyakhala manje uthi hawu nkosiyami sekwenzeka. Asafuna ukwehla mama emotweni. Ongithi ngisaba ukuthi ngiyangena bese kukhaka intombi eyiphile ezinhle. Ngokumahlabisa namasangweni. Bese bephosa isaka evenini yami. Bathi konke samasonto bayasisa. Hawu. Masonto samasonto. Base bamthobisa emakadini. Sase siyahamba semakadini. Belapha emaphepheni. Safuna ukwalana khona. Mama safuna ukwehla emotweni yesaba yakhala. Mina umuntu wasemhlabeni akhala ngathi hawu. Kanti bezwane sofika liwa manje. Osiyana. Masifika lapho sesiyalala phakathi emotweni. Sivuka nayo sisala. Sesiphausisana inkosi la uba iyangesulu. Ngafika lapho usisi ngiyashesha. Ngafika usisi. Ngafika ukumete okusolese emvangeni. Ngabona nokuhlala. Engababona la. Lapho kusehlathina. Hawu, kusehlathina. Awuyabona. Okusifike ngibona la. Masifika la. Sesakha amahlangano. Kusehlathina. Bese kumemeza indoda engumkhwanazi nje. Sekuyisikhathi somthandazo ebusuku. Bese uyaphuma ukuthandaza. Uma uyaphuma inhloko iwe. Iwiswa zihlaba. Ayikho indawo uhamba inhloko sisisele ukuthi awuthandaza kuphela. Inhloko ayisekho ekhaya. Ngoba sifaka ohophu namanje sisafaka khona phezu kwezimvu. Isiyawu inhloko kodwa kujawothandaza. Siyabizwa. Sibizwa umfundisi umkhwanazi. Umshumeli umkhwanazi. Wakusele inkosi umbotho. Egama amahlamini nomamthana. Sekhona umamthana nomapotweni. Amen. Ngibona lapho kwesithathu. Siyahamba siyale eMatigulu. Kuthiwa siyabakuduka eMatigulu. Khona umfundisi usekhona namanje. Umfundisi ubaba ongase eMatigulu. Ubamathoza. Masifika khona umfule osifuna siwele. Masithi siyawela. Bese kuqhamuka
ngakani ngamba ngesikhathi ngayibona indoda ngathi mina lo baba benokukhamba phosha uwaIsrael lo wesathai ngiyabafuna nabantu akade bekhipha imoto yami lapha ngifuna nginenyama phakathi kodwa futhi umkhokheli engabiye nomkhokheli wayile just a young lady amazi manje kusana nosekho amen sisekho nathi hayi abese esa isisizwe sishama kisibane siyala phela umntwe bese bheka kosana isikhipha ijazi masikhipha ijazi ibisisifusisa yasibamba emakhanda ekungibambe zona phela ngomuntu ofa yasithinta emakhanda yathi baba bami inkosi zibusisa lapha ekhaya uyabuza ukuthi wabona abadosi ngone usona indoda lithi baba mina bese abuzela ekhaya thina manje ngathula nje ngiprofessional driver ngitshayisa amabhasi yathi indoda yakhe donke imama kodwa mina ngasithola isibusiso haleluya kodwa ngiyidonsa imoto yenkosi imoto kamama Dube angikwazi ukufotosa kade ngekho ngesikhathi sibona somhlobo behlela phezulu inyama bengekho bele sesisena ngoba ngingane kuphinde kube ubaba amen basesesena uyasishaba ngani bengekho somhlobo bekudumisa ngoba wena you are done on the vessel of the school sakusona ukuthi uthisha haleluya siyasikhuluma Kuma nginyaka esona khanje. Tuba basitokini sikhona naso. Sakubona indoda wezimanga zaseswini njengoba namanje zenze imanga emgwaqeni ngofakazi okaMfrika kade ngisohambe ngiyibonile imanga. Amen. Ngiyibone lapho inyanga yesona. Lapha ekhaya. Ngisathi phecelezi phumelele nje wothosaka. Lapha ngithathelele amakhosana lapha ekhaya hayi lapha emhlabeni wenkamthaniya ayikho indoda evunyelwe ukuthi ithi isilo sosontapi lapha wenkamthaniya. I'm repeating these words sesizulu ayikho indoda evunyelwe ukuthi ithi isilo sisonta kuliphi imali ubhale phepheni uyazi ukuthi kwenziwa isilo sisela mana kutshela ngoba ubuya udlinyama phela uyaphala bamuntu inyama isilo la silethwa nakho leli bandla lasebuhleni lithi umalisa lokwenza umdedelo liphatha isiphoko lidodoloza lengaso lithi thina sikabasiza ngakhona nokuzinyana singene lapha kade sibayeni manje pho inkosana kasiza ngakhona yileya lapho kwalogoma lelo ngafuni isebuhleni ngiphinde ukuthi leli bandla lasebuhleni yini silo futhi sisela leli bandla lasebuhleni uma liyemgidini lifaka ingwe kunengwe lapha ekhaya nimkhaya neyinene namafesi engwe nehlohlane neyintwaba neyinhloko konke lokho ngokwenza onyama use ey'nganeni zakhe yathanda uthando okwesine
isikhulu lesika mhlobani usekusindisi amen usushaya umuntu lapha ekhaya uthatha indlu egula usushaya ephuma igazi esekusindisi wakhe engwendo yakhe Nkosi usemzwini eswini Amen. Lokhu mayo umntwana untombi zodwa ozala ithunjana lenkosi yasoSuthu silema nkonzo enbili yasebhala noma kangene thwe. Amen. Uma mina ngaqala. Ngicela Nkosi yamakhosi ungiphe amandla okukhuluma. Ngithokoze nje ngiphakathi kwakhe ehlane sokhosi namakhosi neharamenti yonke incane. Ngithi namhlanje ngicela amakhosi asebuhleni nakwaZulu anzala khona enyokeni ngikwazi ukukhuluma indaba zenkosi inyanga yezulu. Ubaba inyanga yezulu ngiyayazi ngimntwana ngimncane. Ngihlala ePhakameni ngikhulele ePhakameni ngihlala nenkosazana okwakuthiwa umntana noMaqakala kade inzulu kacetshwayo kampani. Amen. Ngila ePhakameni ngayibona inkosi enhle eyinono. Wayeqhamuka ngenyawo eqhamuka ngabakhasimbe ehle eshaye ishe lakhe elimhlophe ebophuthayo. Angene lapha endlini wakuthatha emakhosi nowahlala khona amakhosi amanye asedlula ngabona amakhosi ePhakameni asothula nemhlaba abaningi. Iyakhuluma inkosi yakwabiyela la izala ukanina wami inkosi uKanyiswa. Ngumntwana-ke oyayebheke phansi angingakathandi ukuyibheka phezulu. Ngiyethemba baningi baqala ukuzwa lokho engikhuluma namhlanje. Angisiyele umuntu othanda ukuyiveza ukuthi ngizalwa kangakanani. Ngafundiswa inhlonipho kwaZulu ngafika ePhakameni kunenhlonipho. Ngafika ePhakameni umuntu engamenyezwa tash. Namhlanje sesenduma ithanda njengodokotela mayihlola umuntu. Ngilapha baba uthe sengishadile kwaphela iminyaka ewu-8 umntwana ngingamtholi. Ngokudideka sengihamba noma pingathi ngizokwenza njani ngifuna umntwana. Sengikhohliwe kwathi esikole. Ngathi uma ngiqhamuka ePhakameni ubaba esengamanzonzo bakithi ngikhuluma ngobabinya ngezulu. Ngathi uma ngiqhamuka ngiza nomntwana inkosazana noMaqakala eyakha lo mzi wasekhaya lethu ngokwakhiwe nje iyona eyavula indawo yabakhipha unyawo ngizalwa khona ebukhosini kwaSibili. Ngathi uma ngiyithothwe ezodupha uNazaretha abheka phansi wathi indaba ethi angeke ngikhulume ethuna lo mntwana phindele emva uNazaretha bemhlambulule eze kimi. Ngabuya ngaguqa ngathi Nkosi wathi mntanami yini ungabathola abantwana kwenze njani. Ngathi baba ngazi. Wathi ngane yami wathi makhamba umntwana okuzalayo wayebabiza ngosibali ngokuthi inkosazane la ekhaya ezala ubaba omkhulu uMashembe ishade nomama umqala Jobe
umqalathu la inkosi yabazamahlahla ngathi baba umuntu yona engazi bese ngiphuma nje ngena kodokotela sengikhohliwe kodwa-ke babo basengi phambi kwakho nginalo ithemba wathi ingane yami uthema umntwana usibale ehambe emhlabeni umphefumulo wakhe waphumela kuwe fanele bekususe bethatha imbuzi emhlophe bekususe uzomthola umntwana omntwana ngikhuluma uJohn 3:11 angizowelula kakhulu ngahamba ngaya kwaNongoma ithempeli lami lilathomba umfundisi wami ubuthelezi abahlali bemeya bembukela phansi kanti hayi wafundisa wakhelete mangifika ngakwenza lokhu ethe inkosi yangezulu ngwenze yathi mntanami busubuya wathi lo mntwana ozomthola uyoba ngithisha hey la ekhaya khulunyana sikhuluma ngoNkulunkulu abaqhamuka enkosini yamaNazaretha isuke entabazwe ize emakhosini ngoba ngiyiqhenya ngokuthi uze bekhona ilinda labakhona ngomqalathu umalume wami oweza lana wafisa isimangaliso phakathi kwale ndawo yenzeka into eshiwo babinyanga yezulu kwaphela inyanga ey'ntathu kuthe nje ekupheleni kwazo hayi ngase ngibamuhle ngamthola lo mntwana mangimtholile lo mntwana kwalapho inkosi isidungelisila ekuseni hayi mangimtholile lokhesha lo mntwana lokhesha lo waseqhamuka umuntu ongakhona wathi lo muntu ongakhona usukoshiwe lo mntwana wamcela enkosini yamaNazaretha inyanga yezulu ngafika la ekuseni sekukhona inkosi uThingo ngangena athi mangena inkosi angazi ukuthi yezwangani sesondela sinabantwana zabani athi baba nenkinge umntwana uyasha uyalimala ngamcela ubaba inyanga yezulu ngakho baba ngizobonga ngikhumbula kahle ngangiphethe 400 aleso sikhathi wasinda lo mntwana uthema inkosi iqala ungenele inantoma size la eKingsburg nayo inkosi uThingo sifike sihlale wayifika imoto nje yabantwana nendlunkulu sebeqale edolobheni likamalumekazi uNdlunkulu uNzuza lobombeni maziyo umalumekazi wami sithi siyahlala sathokoza ukuthi sihambe lapha eKingsburg bengelese uManhlanyana esemgoqo ngenantsuka hawu imoto yenkosi uThingo sigijime phezu kwengane ngavele ngathula ukuhlala ezulu uNkulunkulu eqonda ukwazi ukuthi umazi kangakanani ubaba wakhipha le ndoda yahamba kuthwanguzwana angamhloniphi ngoba wathatha imoto yakhe sayiklinikhi mafike eklinikhi bathi ngamena lutho sabuya inkosi yakhipha amafutha wathi ebusuku ngezwa qhume yavuka ekuseni yashaya umgidi leyo ngane namhlanje eShowdini watsho njalo isilwane esingadethimana ngikhuluma ngobaba inyanga yezulu uthe kusenjalo umuntu etile lo mntwana ena-6 months wahamba wathi eqhamuka intombazane uDebbie wahlalana ngaphakathi esigodleni ekhaya naye futhi ungithisha kade ngimshadisa last year 30 December ushadele eMbumbulu enkosini yabamkhithoti enkosini maSengo usenomze hawiki ungithisha naye engayiphiwa baba inyanga yezulu waphinda futhi babezulu sengiyogcina abaningi bangifuna nakho maqheka yayibona ubaba inyanga yezulu yahlupheka siseqhameni lapho wafunda insizwa zalalo bututopia ngangikhona baqhumba ibhamu ngangikhona wathi mayisilanda umntwana wayiphethela entshebheni uzulu esusilandile ukwasenkuzuma yathi inkosazana enkosana yindawo ngiyongalapho ungakhona inyanga yezulu engisho ukuthi bathi khulu esize ngakho la ekhaya ngithi baba ngiyabonga yokusekhaleni sebukhosi
kuthe masefika into zokushintsha ibhanti lenkosi ezalayo mina indaba ngayifunda kwangolesikhathi inkosi izobekwa ngesonto ngathi ngiyayibheka inkosi lapha phezulu ngabona ukuthi nguyeke lo yasikhalela ingonyama yathi siyanikhalela abantwana kodwa ubaba mkhulu uzoletha ubaba mkhulu omunye namhla sinomqalo wendlela ekhaya sinomqalo wendlela akujike lutho asisukuyona into enhle kangaka khona into ebuhlungu engiphathe kabi ukubashumayela inkosi uBhalizolo ukuthi bathi amakhosi abafuna abe nenkosi lalelani-ke mina zodwa engumzulu kaMamoka ngithi amakhosi abayindawo azohamba nonyazi lwethu lezulu bafuna umenzani masesukile amakhosi yini abafuna ukuyenza kunye siyabonga nkosi ukuthi usinike sime sikhulume ngamakhosi sikhulume ngawe ngoba sikhuluma into ephathekayo yaphinde inyanga yezulu umhlaba usuthathwa usuthathwa bayethe ngathi uzokwenze njani wathumela abafundisi la ekhaya uShabangu babungu bezulu bahamba banisizwe bathi bayethe nakho kwakho befumbethe nabuyise benkosi yasithime epitoli bothokoza yonke indawo singalali sikhuleka ubayethu uzongena futhi khona manje sengifonele ekuseni ehotela uyeza la wathi indaba ngiyeza la ngisho ukuthi angizukwelula kakhulu ngibonga umusa kaNkulunkulu umfana wami ushadelwe uthixo esongeni manje inkosazana yami yashada ibigida la ekhaya namhlanje nginethezekile hayi nginethezekile ngifuna ukutshela noma ungona nje indaba kaPrincess sengibona ngongoma engabona befaphila abelanga nabenyanga yezulu nomama Seko nomama Msomi cela nenkosi uNkulunkulu ayiphilise izophila lesinayo izoyidonsa kodwa makhosi mina ngisathi phambili makhosi amen washakeka lomshado yes Kateli wasuke mthayati
yathi hawu kaze ngisengosho laphi ngoba bengithi lapha ekhaya ngoba le nkosi yayithi mayithethe abethi bazokhuluma nenkosi ilanga kukhona indawo itshe elalingase endaweni yaseGelezini lapha ngabe suka bobabili bathula inqobo bafika bahlale babhekane bakhuluma ulimi lwasezulu esingaluva thina wena ufuna ukuzulu ezeni namntwana ufuna ukwazi ufuna ukwenzani ngoba siphambi kaNkulunkulu uyaphezulu sizokhuluma namhlanje lenyanga ezulu uNkulunkulu waNkulunkulu amen njengoba silapho balaza ethamade yathi mayifike endaweni yaseGospel iqala uba isiyogqoka ijazi lasezulwini yakhala qala yathi nikhiphe inyembezi yathi balazaletha ngikhalisa ukuthi angibone ubusobeni ukuthi ngithanda kangakanani yasho kanje kanti isho lesasa kusindoda ebomvu yafika le ndoda ebomvu eyafana noMnazaretha obomvu owafanele uMnazaretha yathi ngisekuwena Nkosi yathi ngokutshela ukuthi lapha engiphuma khona sengigcotshiwe kwathiwa ngutata Mthandazeli kusho le ndoda yathula inkosi yabuka ngamehlo asezulwini yabheka phansi yathi umaphi khona lapho wathi bengisebenza kwagula umuntu wasefika umsindi angemthandazele ngambuka ngamkhomba ngemini emini wasinda wasefika yimini ngutata Mthandazeli wakule ndawo sengizophilisa abantu kule ndawo yathi yathi ngiyakubongela wena uzophilisa abantu yathi ngiyakubonga yathi asazi noma kuyogcina umaphilisini labo bantu eGospel inkosi yeqala ukuba yofaka ijazi layo lapha engaqala khona ukwemukela mina eGospel kodwa ngangibukele ephakameni ngaqala ukwemukela isidla sikaJehova lapho eyangena inkosi phakathi kwamakhandlela asezulwini yangena inkosi yasibusisa ngiyabuza-ke kubo ukuthi njengoba inkosi yayikhuluma kanjena ngoNkulunkulu isiyona ikhethiwe yathi ngikhethiwe balazaletha yathi njengoba ngiphakathi kwenu njena yathi angazi noma niyangithanda yini yathi kodwa niyazi ukuthi angingithandi futhi ngiyogcina niyangithandi yathi kodwa umntungu ukuthi ushambe usuka phansi azawugcina phezulu ushemba ngapheli wena uzophela ngangikho-ke eGospel ngaloyo nyanga inkosi kanye eGospel Kawufana enkosini njengoba sizofika ephakameni kwenzela izimali engafuni ukukhuluma ngazo ngoba singibangela uhlevane nosisi angifuni ukukhuluma ngalo ukuthi ubaba abantwana bahamba kanjani ezazi imtshadi insizwa ihamba nayo wathi wathi phumani wathi mphezele inkosi inyanga yezulu wathi ngiqhubeke nayo wathi nihambe wathi uNkulunkulu uyosikhumbula mhla esikhumbula uNkulunkulu asipha abantwana abawophila wangishiyiswa ingane nentombi eyintathu ezazikhona ngalelo langa engayitholayo kodwa ngithi inkosi yayibusile yabuza inkosi yasephakameni yathi ngiyabuza ukuthi malazethe ngiyangithanda na yathi ngibona sekathi nohamba ngiyangithanda namanje yahamba ngiyangithandi yaphuma kanjani ephakameni na yathi besiphuma ephakameni yama nobholayo isemile amadoda ethi umelela khona kwakho la akukhona bakho lapha yathi umuswe indoda ayona indoda ukuthi phathele indoda semhlabeni athi phuma yahleka yabuka ngapha yamoyizela lenkosi yasezulwini yathi uhleka yathi mayithi yaphenduka wasumoya omkhulu owaqhamukezana lomoya omkhulu sabaleka ngoba thina sasimidlanzana kabheka uzulu sikathi inkosi ngoba ethilithila kubuhlungu naba bangubuhlungu bayebuza bethi usamele kumele kwenzani ngoba uqedile phela umbulele umfowabo usha amadoda emizi yawo wangewona kwashebe wangawona imizi yawo ngoba ubonakala niqala emzini kwakho usiyogcina lakho eshulwini Nkosi ngeke ukuqala ukuthi ungangena ezweni kwazo ubonakala uqala emhlabeni yanyonga inkosi yasephakameni yanyonga ngonyaka iye ingazivele phela sekusho wena wathi hambe engazivele phuma lapha ekhaya uzosala thina usale ngowakabani wena kube ekhaya asasi Nkosi yami Nkosini uphikile Nkosi yamakhosi ngifuna ukukhipha lento engaphakathi kimi elingimile ukuthi inkosi yasephakameni ungathi kuba uchakhona kubona ngiyabengicela lokho Nkosi yamakhosi uma ungiphilisele Nkosi yamakhosi ungiphilisele labantwana Nkosi yezulu lomhlaba ubayekise Nkosi nokuphuza utshwala indaba engifikile emhlabeni ngiyithanda kodwa abantwana abane bayangithanda phela bangikhuzile abazokodwa baphuza utshwala ngicela bayekise Nkosi yasephakameni
inkosi ibuse isizwe layo amen. ngiyakhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Ngiyazibongela sekhulumile umlomo ongathethi imanga wathi kasisukuma nami sengithanda iziphose kuleli cimo bantwana bokumkhonza uNkulunkulu ngumama wakwabiyela ebukhosini bakwabiyela le ngaseshowe sengithanda ngiziphose nami kuleli chibi masezizanyazaniswa nizokhuluma nje ngobukhosi omkhulu benyanga yezulu. Ngizokhuluma ngezinto nje ezimbili owangenzela zona ubaba inyanga yezulu bantwana bokumkhonza uNkulunkulu. Uthi ngenye ilanga umntwana wami ngindindizela izulu kancane. Ngizoba lapho nje imisebenzi ikhona miningi kodwa ngeke ngikhohle indaba yezulu eladuma kancane yaselehla ingane iphethe amanzi lehlela kuyo bantwana bokumkhonza uNkulunkulu yaseyisha yashaya umfimba wonke yathathwa esibhedlela eshowe ihlobo zokumkhonza ingekho. Ngase ngikhumbula ngase ngiyifuna indlela eya ngasekhaya bantwana bokumkhonza uNkulunkulu ngaphuma wayeseJudiya ngase ngiya enyangeni yezulu. Ima ngifika lapha enyangeni yezulu ngase ngithola umvamela uhloba umalume wami ke ekanye nomama wasengithatha sendisa enyangeni yezulu. Uma ngifika enyangeni yezulu isithi umntwana olohamba naye mvamela uhloba udumaleleni kangaka ngingakafiki nakuye. Silandeleni into bantwana Meni. wasekhuluma umvamela ukuthi umuntu abadadewethu lo ingane yakhe yehlele umlesi yasha isesibhedlela eshowe ayikwazi kwenza lutho. Wasesigijima ufudumeza amanzi nizofika eshowe amanzi asashisa khuluma ngemisebenzi enyanga yezulu bantwana bokumkhonza uNkulunkulu. Nangempela kwabanjalo ashisa amanzi wabusisa abafundi wathi nikuhlanganise nawo amaphilisi la odokotela uzosinda umntwana. Wasinda umntwana wami wasinda. Abese ngedlula sengikhuluma ngensizwa yami nansi kade ngihamba naye ngomanquzunuzu wemoto bantwana bokumkhonza uNkulunkulu engangithola kuyisabatha wasengiqangwise wathi ukonzele yobuNazaretha. Amen. Ukhona bantwana bokumkhonza uNkulunkulu nizothi kaphu ngaye ngoba ubekhulela phela emkhosini phela ingane nje zinjalo njengoba kade ikhuluma lenkosikazi la nampu utshwala kubhokile naseyibholile wasela umntwana ethanda utshwala ngendlela eyisimanga ekhule engasekho noyise bantwana bokumkhonza sengiyikhulisa lezi ngane uyisengishela ngizu-9 ngayikhulisa ngahlala kulo mzi wasebukhosini bakwabiyela anganganyakaza anganganyaphazanyiswa lutho ulingane yayithi isiphuzilele sizwa isibuya isigqoke isikiphi isibhekise phezulu ngivele ngichule ngihlale kwenyihlinye ngithi ubushelo wena umuthi udalwe kanje ikhali isiyahamba ngihamba isibuya ihambe ngiyonyoma ibuza kodade wabo nawafa ukhona akakalali nithi ngiyakuzwa umshiyaphi ushele Nkosi. bantwana bokumkhonza uNkulunkulu nginayo ngikhuluma ngoba nginazi ingane zami la ekhaya ziyamthanda ushele. Ayikhulisa ngenyanga yezulu bantwana bokumkhonza uNkulunkulu nginayo insizwa yami iyamthanda kakhulu ushele ngiyayibongela ukuba nabantwana abathanda ushele. Sifisa sengathi nesizukulwane senyanga yezulu uthi ngelinye ilanga ngibika baba ekhaya empundweni yesibaya ujwayele ukuhlala inkho isiyahleka inkosi yamaNazaretha sithi mhlawumbe ezimbili ntathu lezo khova uswethukile ngithi baba kufanele ngethuke baba ngoba phela ngihlala ngedwa kuleli khaya usahamba umnikazi wathi hayi uzobuya Nkosi. uzayixosha ikhova wathi ngelinye ilanga ngibhinga ngiya esontweni lezo zithi ngane mama nasihova sesibuyile empundweni yesibaya sesifile ngalokho
enyangeni yezulu imisebenzi yangenza leyo inkosi ibusiseni kuzulu Amen. asinda ngokuphephisa sasebuhleni bezulu. Amen. Lo okhulumayo uNkulunkulu uMampanza wendlu yasegazini ngakhe eFryhead bantwana benkosi ithipeli lami ukhalo isokhaleni enquthu. Amen. Bantwana benkosi silapha sizokhuluma izinto ezinkulu kakhulu ebesilokhu sisaba ukuzisho kodwa uNkulunkulu agcine afike kuwe azobuza athi lokhu engakuthuma khona uswaya yini wayitshela ihamente engcwele. Bantwana benkosi ngokuzalwa ngizalwa ebukhosini bakwaMpungose eShowe. Ngelinye ilanga bantwana benkosi kwaku-93 ngangizoqala ngithole umntwana endlunkulu womfana. Bantwana benkosi lapho ngabona khona ubukhosi basezulwini. Ngaya eGibsila kwakuMeyi bantwana benkosi kuyisikhumbuzo sobombele simasampondo. Lapho uNkulunkulu ayefuna ukungikhombisa khona uNkulunkulu bakhe. Ngoba bantwana bakaNkulunkulu siyahamba nabantwana nabazali bethu. Ngingumntwana olayaziyo mina eninkonzo. Ngadonswa isalukazi siyintombi yabaDlamini esasigale ebukhosini bakwaMpungose. Lesi salukazi kwakuyisalukazi bantwana benkosi sasingenye into engazi ukuthi ngayichaza ngithini. Lapho eJodiya sakha igaraji lenkosi ubaba iulanga kuMaskoti. Ngangikhona abantwana benkosi sithume ezansi sikasambe siyothutha izingodo. Kodwa kwakungasho ukuthi ngiyakholwa ngaleso sikhathi. Ngoba leso salukazi sami ngimncane kakhulu sihamba nami sika-14. Kwakungakafiki lapho uNkulunkulu ofana ukuthi ngithi mangimi phakathi kwehamente engcwele ngithi ushembu uNkulunkulu ngisho ngezinto uNkulunkulu angikhombise zona. Ukhona abantwana benkosi ukukholwa uma usahamba nabazali kodwa usungakazi lutho. Kodwa bese kufika isikhathi uNkulunkulu abakhombisa khona ukuthi manje sekufanele uhlukanise ukuthi lo ophambi kwakho uThixo ngani. Bantwana benkosi ngingamlele ngoba indaba zikaNyanga ezulu owazenza etshala uNkulunkulu basezulwini kimi ziningi kakhulu. Kodwa ngizoshaya nje eyabanzima yadla ngokuqina. Ngahlukaniswa kuhle nokubantwana benkosi kwaku-93. Ngangikhulela bantwana benkosi ngikhulele umntwana ngingamazi ukuthi umntwana muni. Kodwa kwaba nzima ngathi uma inyanga zisihlanu bantwana benkosi ngase ngisiwa kodokotela umntwana wasengithatha engisa kodokotela ngaya kudokotela okwakuthiwa uMurugeni eShowe ukhona namanje.
wafika wathi udokotela umntwana omthwele akusiyo umntwana kodwa lento oyithwele kufanele ukuthi iphuthume uye eKing Edward uyohlinzwa ikhishwe ngoba uma ingakhula awuzuphila nawe. Ngabe sengisuka sengiya ekhaya kwaMpungose ekhaya lapha engizalwa khona bantwana benkosi ngafika isalukazi esingumama umama uMashozi ukhona namanje ngoba lapha kwaMpungose omama bayithimba. Ngafika ngababikela ngathi kuthiwa umntwana engimthwele akasiyo umntwana. Wangiphendula ngezwi elilodwa wathi kodwa ngibona ukuthi mntanami before uye eKing Edward qala esibhedlela esikhulu ubone udokotela ophethe udokotela. Ngabe sengisuka wazophuma imoto ekhaya ibheke bebheke edisini kwakumini angani ngisabuyela emuva komntwana ukuthi ngiyombikela kodwa ngavele ngawuka ngathuma komasa bheke edisini hawu bantwana benkosi kunzima ukuba yiNazaretha. Kuyenzima kakhulu noma usubuka izinto ukuthi kodwa Shembe kodwa ngicela mina ukuthi Nkosi ngicela esisweni bami nasenhlizweni yami ungiphe ukuthi ngihlukanise phakathi komuntu noShembe. Ngicela konyazesu njengoba ngiguqile lapha ngizocela Nkosi ukuthi utshale imbewu yokuthi ngihlukane kumele kimi ukuthi uhlukane phakathi komuntu noNkulunkulu wasephakame. Ngoba abantwana benkosi ukufasana emaphiko lapha umuntu ayibuka uShembe uvela umbuka efana naye kanti ufuna ukuthi ukucela uNkulunkulu wasephakame ukukholwa kwasekhaya kuyacelwa ufanele ukucela ukuthi Nkosi uNkulunkulu wasehleni ngicela ungiphe ukukholwa okuvumeleke ezulwini. Uma singahlala sibheke emakosini njengoba ngiqala ukukhula bantwana benkosini ilanga lama-Afrika uma ulalela amazwi awakho amazwi aphambukayo kuShembe futhi uShembe kancokoli ngento uShembe izwe esuke seliphumile kuye aliweli futhi phansi kodwa uma kufika kubantu thina singabantu siba sezweni sibe senyameni sisuke emoyeni wasezwini bese umuntu okutshalekayo kutshaleke kumile emhlabeni kanti kufanele kumile emoyeni wasezwini kungamile enyameni yasemhlabeni. Ngakho bantwana benkosi ngathi ngifika ezisile bantwana benkosi ngafika amadoda esisezwini sasithi wafanele ngempela ngaleso sikhathi ngikhumbula ukuthi isizwe sesikhulu kodwa kungafanele ngabe sikhulu ngizomamela nje bantwana benkosi base bethi guqani phansi wawungekuguqa ngoba zayidudulana zibheke uNkulunkulu yabangwa ukhona isihlalo esithi lelifa akabiyo kodwa dlula ngamandla zathi bayidudulana wathi uMshumayeli angizomemeza abanye balobashumayeli nabanye ababekhona lapha basekho la wathi hey abahambe baqonde babhekela basuke bebesaguquqa ungahlala njani ungaguquqa phambi kaNkulunkulu ngoba bethuthubesudula bantwana benkosi. Nathi mangifika phambi kwesasezulwini sizohlukanisa kimi ukuthi ngiphume ukuthi ngibe semhlabeni ngihlukanisa ukuthi uNkulunkulu ohlala uNkulunkulu akufana futhi nabantu. Nathi mangiguqa ngathi baba ngathi ngisekuwe uNkulunkulu esinomhlaba ngizobika ukuthi umntwana engimthwele ukuthi akaphili. Hey bantwana benkosi angazi ungayenza kanjani ukuthi umuntu ongayiboni lento ayibone ngendlela ayibona ngayo wena. Yathuka madoda yabuka phezulu imzuzu u-15 yayiloba kingo yayingondibela ngikholwa yayenza izinto engizoyibona ukuze ngibone uNkulunkulu yabuka imzuzu u-15 yasuka bayayazi ngezulu yayithi beyikhuluma nayo ukushaya kancane phezu kwetafula ngesandla yathi suka lapha uyelethi thina ngapha yayisikhuluma nabantu ababengapha eceleni bantwana benkosi ngabe ngiguqile ngapha eceleni yayisishaya kancane ngekafula ibona ukuthi yemsebe liphumile bantwana benkosi eminye iphumela ngapha kodwa eminye futhi yasebenza ngapha kimi. Hawu Shembe ngicela Nkosi ngingalahlwa ngicela uNkulunkulu wezulu nomhlaba noma ngimubi Nkosi ngoba uwawazi abantu kodwa Nkosi ngicela ungalahlwa ngicela Nkosi impande uhlamvu lembewu yasezulwini utshaleke kimi enhlizweni yami nasemzweni yami futhi Nkosi ngambheke umuntu ngoba Nkosi maze ngiza kuwe angukuza namuntu kodwa ungawedwa Shembe ophelele yathi mayiqeda lapho
ayisithi inkosi kubusise umntwana wakho sesimpilisile hawu bantwana benkosi ayisithi letha amafutha nase ngiwaletha amafutha nami ngizovuka bantwana benkosi ngolwesithathu ngihambe ngisweki ngedwadla kodwa yathi thatha amafutha ufuka wadrobe wadrobe sukeze uqala ngamanzi abusisiwe bese uthatha amafutha wadroba uthi bese uyakhotha bese uphuza lamanzi ngenza njengoba bantwana benkosi wawushila umlomo sesizwini ngathi mangilala bantwana benkosi edokodweni ngakhama kakhulu wakwasange ngesonto ngangahamba omsombuluko ngangahamba saphuma ngolesibili wathi ngolesithathu ngangayikho indoda bantwana benkosi ngabuyela kudokotela eshowe ngisengiyomtshela ukuthi nakho kwesafanele bangithathe bangise esibhedlela wathi umulukeni wathi ngicela ngikusheke wathi angisheka wasethi hayi angifuni wena kodwa ngifuna umnikazi wale mfayela ngase ngithi yini umnikazi wale mfayela wasethula bathula udokotela eNdiya wabuka enhla nasezantsi wathi cha ngifuna lo othwele umntwana ongekho ongeni umntwana ngathi yimina wasethi uhambe waya kuphi ngoba lo mntwana wena omkhulelwe uyaphila ngase ngithi ngihambile ngaya kuNkulunkulu ezisila siyabonga Nkosi ukuthi usinike nemfundo sikwazi ucommunicate lezi izizwe zikuswe Nkosi ukuthi ukhona emhlabeni well educated ngase umntwana ngathi ngikuNkulunkulu wabantu nawe kodwa uNkulunkulu wakho wawalelika udokotela eNdiya wawambona ukuthathideka ikhona lo nsizwa lesikhathi senithetha bantwana Nkosi ngoba indaba ende ngangeliswa udokotela owayeqhamuka phesheya weChina nowalapha bantwana benkosi wathi makufanele ukuthi sizofanele ngamyeka baselethatha amafayile basebethi unganisa ukutshela sakhambe ukhipha lento ngoba ayisilo umuntu abanyaba mamanesi bantwana benkosi wabakhona lodwa elazijuba bantwana benkosi lathi kodwa wena yini nikholele ey'ntweni ezinamsebenzi ngoba lo mntwana omkhulelwe akaphili wawutsheliwe wathiwa hambe uyomkhipha ngase nithi cha uNkulunkulu akancokuli futhi uNkulunkulu akawaqamba amanga kodwa lokho akushiya uNkulunkulu uyikho labe lasakala Nkosi inesanbuka njengomuntu mina ungaphili lase hayi angizophikisana nawe kodwa benkosi wenze imanga lase nje hambe theater kuyokhishwa lento ayi Shame ikhona lento esayilethele eswini yethiso sinazo umuntu ebantwini kodwa wenzeka ukuthi Nkosi ukuthi yes. Kodwa bantwana Nkosi nalolanga ushembe wangenza ngaleliza ukuthi lo uNkulunkulu futhi yena umuntu osabambelela umuntu ngithi Nkosi ngicela shebe mina ngoba ngiyoza ngingedwa angikho ngisho umntwana soyidlula engimganile kodwa wathi bayidlula bantwana Nkosi wabuya wazogcwalisa wathi uNkulunkulu wathi wenze iphutha singabasebukhosini kodwa asizange sikwazi ukuthi sihloniphele impi yasebukhosini wayesethi kupangutshela ukuthi hambugijima kakhulu unalokhu okazogijima umntwana othandwa kakhulu izwi loNkulunkulu sophakeni angibheki futhi umuntu anginandaba nomuntu kodwa ngeke ngithi uNkulunkulu sophakeni ngicela wena fanele abangisekho ngentando yabantu wawushayele uhlale khona ngazongena abantwana Nkosi engifaka kwiseshe sekeyethetha bantwana Nkosi ngikhalela ifoto bazangibalonela ifoto lakasha ngoba bangikhulula bangifaka ezihlaza nami ngase ngathana ngathi uNkulunkulu kashambe ngishiye hlala nami shebe ngiyoshumayela phezulu kulezi ndaba zayeshowe ngisethetha bathi bangena bebheka ifayile bangibuka babheka ifayile bangibuka base bekhuluma isinto sabathonga ngifundile kodwa nganguzwa konke bebekhuluma wayesethi lona hayi asingabe saqhubeka nalutho asiqhubeke nomsebenzi base bedonsa insimbi yazo ezibedonswayo uma ususetheater yehlela wayeseka salusa unyazo lesisula leNkosi lwameka kwami angizange ngife babefuna ukuthi ngife bekhiphe lo mntwana kodwa angizange ngife yami into eseswini yamaphambi kwami wafanele unesi amazi ukuthi ingane angafi ngoba usenormali wathi udokotela awuthi uqhuba ungezi isikhathi wama uNkulunkulu bantwana Nkosi angizange
bangicimeze bangibuza bathi bangakwenu ngathi siwu-8 bathi wena unabantwana bangaki ngathi umntwana wokuqala lo engizomzala umfana wathi ubona udokotela umtshela ubani ukuthi umntwana womfana ngathi ngiyazi uNkulunkulu kawaqamba amanga wayesethi ubani udokotela wenkosi wayesethi awubale uthi ubani ingane yakho yokuqala ngathi ingane yami yokuqala uSomiso wayesethi esini ngathi welile wathi esithathu ngathi uNontobeko bathi hayi bakhuluma lesingisi bathi hayi akwenzeki lokho kufanele kwenzeke wasesefandela unesi wathemayethu unesi wababuka lapha entangeni wathola ukuthi ifoto lavela lacolezela benkosi wayesevela unesi edumala wathi hawu lena ingene diyetha wathi yakhipha walibeka phansi bantwana benkosi ngesikhathi elikhipha ngase ngiyadonsa ngase ngibe ovalweni udokotela inkunzi yodokotela eyokugcina odokotela ngathi banami basebenzi wayesethi udokotela yini lena ayibekayo manje lapha wayesethi unesaye ungasakhuluma yayisiyekele ensimbi bantwana benkosi wazokhama izandla emkhathini ezakhamba ihambile zithe zimisile wayesasazisa lezizandla ngibhekile basebeyasondela namatroli sasazela lezizandla zafike zabeka zabamba lapha esiswini bantwana benkosi ngenhla sasazeyidudula ingane yayisiyeza wathi abale udokotela wabhekele wathi Jesus what can I say ngathi nakho yeshiyelo la esiyidudula iseseswini bantwana benkosi zayidudula ingane yahamba wathi udokotela yimini engizoqamba lo mntwana nanamhlanje waqanda udokotela weShayina wathi uWonder Boy ukhona lo mntwana bantwana benkosi namhlanje ngamzala ngo-93 bantwana benkosi ziwu-20 kuJulayi bantwana benkosi imisebenzi enjalo esizoyikhuluma ngoNkulunkulu wasephakame kakhulu izinto uNkulunkulu ngelinye ilanga uthi uNkulunkulu wasephakame uma ingene endini abantwana ngiqeda ukushada bantwana benkosi uthi namhlanje mntanami sizokutshela kwakuyiyo inyanga yezulu lena bantwana benkosi ithi sithunyiwe kuwe sivele ezulwini sizokutshela ukuthi namhlanje ukhule ngokwenele ukuthi fanele izimfihlo zasezulwini uzazi nanginenkinga bantwana benkosi nanginenkinga engihlupha kakhulu ukuthi uShembe noJesu hlanganaphi lo nto ngikubuza ngothando lokuthi uthanda uNkulunkulu kodwa zilini wabonakala ukuthi ngimncane ngisemncane into asezulwini angazazi kodwa ngathi uma nginamasoka amabili bantwana benkosi ngizoshada isiyathumela into asezulwini yazi hawu bantwana benkosi ungasekuseni ngoba uNkulunkulu wasephakame wazilethi izindaba ngibatshela abantu ukuthi ngiyawuhamba wegugabadele alolu hambo lwakho ngisho sekuthule othule umntwana benkosi ngisho kumakhosi ngama ngithi ungaze ngithule ngibosho ngithi nasi isihlalo sikaNkulunkulu ukuthi ngiyahamba asina ngokuphephisa ngasina ngokuphephisa benkosi ngabe ngozini ngoba ngane uNkulunkulu ngabe ngahlinzwa mhlawumbe ngezulu emhlabeni kodwa lo mfana ngamkhetha abantwana benkosi ngaphandle kokuhlizwa uNkulunkulu wasephakame eqeda ukuthi abantwana benkosi uthunywe uvele eswini wabe sehlisa inkosi uJesu Kristu wangikhombisa wathi uphasa ukukhombisa kodwa sokhombisa izinto ezintathu wayesethi vulisaba ngathi ukuthi ngivulisaba khona indawo laphana eFriday ekuthiwa England ngabona inkosi uJesu Kristu emilapho bantwana benkosi umhlaba bantwana benkosi uphethe uShembe futhi ungoqala uShembe ungogcina ontweni zomhlaba bantwana benkosi uyofika uShembe emkhathini uShembe phansi kwamanzi uShembe siningi bantwana benkosi akufanele size kube nabantu abakhubekayo kodwa uNkulunkulu uyosipha ngelanga siqhubeke sizisho ngezindaba zezulwini inkosi musamazwe nezwe amen Ashaya mama yashaya inhlukulu yashaya inhlukulu uswile kodwa nje siba ngumsindo ngabe kuyini Ngalelo Zulu
inkosi yasePhakameni maNazaretha umagumedelo wasehabeni eshowe maNazaretha ngaba sinengiseme ngiphambi kwesihlalo sobukhosi ibingelele isihlalo sobukhosi sasezulwini ibingelele amakhosi omhlaba ayikhethi inkosi yasePhakameni ya ngicela ningamphazamisi awu bakithi namphazamisi cha maNazaretha ngcwele simi lapha nje simi ngenyanga yezulu amen mina ngumntwana wenyanga yezulu noma ungabuka kuyintuthwane le ngilandwe inyanga yezulu emazweni aseshopheshwa kuthuleke ya ngathi yabizwa ngangisiyoni khona kuhlaba ehlangana wathi yabizwa ngangisile nje ngekho kodwa inyanga yezulu yenza imangaliso ngami abadala namanje khona omdala owangibuza wathi usebenza kangaka ithembela lentali ibhubhuzela umhlanga ngaleso sikhathi manje asekule ukuthi ubaba asehlakazi wangiyeza ubhushi ngaphushi ithembela yibe ngithandaza ngishiye nengane zameshozi ingane ngithandaza ngithi inkosi konke kwathiwa we ngoba angiyazi nale nkosi ngizothini kodwa ngafundiswa la ekhaya ngasebenza lathizwi hamba kugeze ngageza angisukula kakhulu isikhathi sihlelile ngabantu abakade eselemland bojeni sesibheke kakhulu uNkulunkulu obesiphe nangelinye ilanga sasihambile isikhathi kodwa bekhuluma ngobhebheke lawo wesebenza phuma umbhobho sasihambile isikhathi ngisalini kayinochanga amalini ngithi 1 2 ngathula ngabe bengisebenzile lathi ngijikile uyogeza ngahamba ngogeza lathi ngijikile ngoba bethanda zebhule ngengubo ngasindiswa kanjalo ngaphela ngengubo ngasinda ngithethuliwe maNazaretha inyanga yezulu yangilanda le enyakatho le ingabi inyanga yezulu dukaduka ngafunda ukuthi kunyakatho ungaphi kodwa ngabona isikhathi gcinala enyakatho ngabuya emhlabeni kodwa banzi emhlabeni ngenza omama nje engibekela igobongo ngakhula nje ngimncane kwathiwa ngabadala ngino-12 years omama bangibuyela phansi wasengibekela-ke nomama igobongo wangiqeda wangiqeda inyanga yezulu izoke ngibona umadoda yangidweba ngangafika lapha ebuhleni ngafika madoda ngafika ngaphila ngasengibiza umfundisi uShabanga ngathi yabona mntanami ufika la ekhaya uyafika ngathi baba uShabanga losasho umfundisi wathi lalela ngutshela wathi ungangena emadodeni wathi ungabuya noma empidini noma ubuya ngalesodweni ngalesodweni wathi ubuya bungene edodweni namanje ngiyayibonga maNazaretha izakhothama uthi wena nkosazana nakhothama kodwa kube nayinkinga kodwa ngithola yine inkinga manje ngiyathola manje nginenkinga nezimbi baba nyama yezulu kuyela wena onganda kule ndawo wanganda manje nakithi eshoba ngibeka kule ndawo ihamba nobobo nenkosi yezulu yomhlaba uyaphezulu ishobane nezimbi engizisengangikala uyinyembezi angigida ngashukika zeyinyembezi nasekhona nezimbi bahlanga nabakhokheli bahlanga thula bayikhuluma indaba bathi uMeke yathi sambonekisa kwenzenjani uMeke abanayo indawo ngakhuleka omama bemphinga lesihamba nabo siye eKhenana omama bamangapho uNkulunkulu ngiyacela bakithi ukuthi uNkulunkulu ezengikhumbule inyanga yezulu isebenzile yasebenza ngahlangakela sesibili yagada nomama yagada nomvela wabhobongo waphela wankomo waphela wamathasa kanti uqinisa nengane unakho konke uyinto kulejude ngiyabuyela uyakhuthuleka nje manje asena kwama asena bathasa ingahambe sishaya kahlaza khona futhi ngoJulayi khona mhlaba kahle ngalisa kahle wathi uNkulunkulu wabantu unyazi ezulu lathi hawu yeziyamnandi mvula sahleka sonke sisima kodwa ashokanye lapha esholimela ngathi yesiphungile wesulu hawu madoda laduma izulu inyanga yezulu phambili kuphu zonke zezulu yathi memithumela izulu ekhaya lapha ngakekona lapha ekhebheni emakadeni yathumela izulu sithumela izulu abasemhlabeni yathatha inyanga yezulu madoda yathatha ingamandwe yayisalathwayete hawu maNazaretha sabakengahlangana zasesibili odokotela bonke bagcwele kodwa sabaloti nengakangaka ungakangaka ihamba ngendlela sesibili ngitolamba nomandela lafunda nomandela kodwa ngithi hayi ngakangaka
ngithi Nkosi yamakhosi ngicela ukuphilisela ingane zami nami ngiphile baba ngilandele njalo noma into ngobesho ukuthi bangumsindo noma bethi ngisheshe ngene vele ngimncane khona ngoba ngingane yenyanga yezulu ngimncane khona kepha inyanga yezulu ngiyale impilo isekhaya ukhabuka phunga wena sonke yasefika wena sonke ithulu zobakhaya ukukali ngo umuntu bangumsindo uyaphila hey Manazaretha yamthanda shembe wami nami uyangithanda Manazaretha nginenkinga baba wami ngiyazilezulu nginenkinga saseswini lapho ngabe khona ukunkinga bangawubili ngishasela amamejeri angazi nokubiza lento mina amamejeri abethi nyona alethe le-90 alethe le-msundu uyakhulu ngibona nje baba wami ngikuthathakala lapha ngiyathaba ngento sephuma ngaphuma balebukini ngoba siseke izinto zongibulala ngaphuma ngathi wayiphethe zonke izibuhlungu ngathi songelutho ngutshela aphindanga wabuya kodwa ngiyabona ukuthi khona lozana khona bathulelayo ngoba kunabantu aphindanga wabuya eNazaretha niyayisuka Manazaretha emenkakeke le ndobo yami ngoba le ndobo yakho unyanga yezulu leyo futhi akayikho into engantela Manazaretha ngoba mina noma ngihamba emini libalele abaseswini bakho nasonoshayino yithina ngesu yesa khuphuka yesa ngithembisile baba wami wathi uzebe iKristu ngiyahleba ngoba njalo mina profit ngiyahleba uba utshenile wathi uyozebe iKristu akunjalo ke uNkulunkulu esinomhlaba ngicela shembu ngiphisele ingane zami ziyaqetshula nami ngiyangifuna izijabule zasemhlabeni inkosi busisele izithele ngiyabonga baba Next. Ngihamba soon. Usamo sekule.